nguhaye ikaze wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Kamoso René TV aho uri hose. Twizere ko umeze neza cyane, waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Twizere ko umeze neza. Nabwo niba utameze neza, iki nicyo gihe cyo kumenya ko uyu munsi ibintu biba bimeze nabi, ariko ejo ibintu bikamera neza. Nguhaye ikaze rero aho uri hose. Tugiye kuganira ku makuru avugwa hirya no hino, cyane cyane mu karere u Rwanda ruherereyemo, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, kuko nari maze kubivuga mu karere u Rwanda ruherereyemo. Yewe rero nguhaye ikaze aho uri hose. Twizere ko nawe utari buhweme kudukurikira na mu biganiro byacu bya buri munsi, aho waba uri hose nk'uko nari maze kubivuga. Cyane mu karere u Rwanda ruherereyemo, inkuru ziri kuvugwa nuko abasivile, abasirikare ba FARDC, wazalendo ndetse n'imbonerakure bakomeje guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubigeraho, ariko inkuru nyamukuru nuko leta ya Tanzania yasabye abaturage bayo kuguma mu ngo zabo ku munsi wo kuwa kabiri, uyu munsi tariki 9 Ukuboza 2025, umunsi icyo gihugu kizaba kizihiza umunsi w'ubwigenge cyakuye ku Bwongereza. Hari abaturage kuri uwo munsi bateguyeho imyigaragambyo ikomeye mu rwego rwo gukomeza kwamagana ibyavuye mu matora yabaye mu Kwakira 2025. Perezida Samia Suluhu Hassan akayatsinda n'amajwi 98%. Ibyamaganiwe kure n'urubyiruko ndetse n'abandi banyapolitike bagiye batandukanye. Minisitiri w'intebe wa Tanzania Mwigulu Nchemba yasabye abaturage kuzaba bari mu ngo zabo ku munsi wo kuwa kabiri, uyu munsi tariki 9 Ukuboza 2025. akaba ariho bazishimira umunsi w'ubwigenge, dore ko iki gihugu cyakuyeho ibirori byo ku rwego rw'igihugu. Mu cyasobanuwe ko amafaranga yari kuzakoreshwa muri uwo munsi azakoreshwa asana ibikorwa remezo byangiritse mu myigaragambyo yabaye mu gihe na nyuma y'amatora. Mu butumwa bwatambukijwe kuri X, Minisitiri Nchemba yagize ati, turasaba abaturage bose batazaba bafite gahunda nkenerwa tariki 9 Ukuboza uzakoresha uwo munsi baruhuka banishimira bari mu rugo rwabo, keretse abazaba bategetswe gukora. Ibi byafashwe nko kuzabona uburyo bwo gucunga ituze no kuzahangana n'amatsinda y'abateguye imyigaragambyo ikomeye kuri uwo munsi, cyangwa se kuri uno munsi wo kwibohora kwa Tanzania. Amashusho ari ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abashinzwe umutekano benshi n'ibikoresho byabo bari mu mihanda migari mu mijyi irimo Dar es Salaam, Arusha n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka twivugire ko mu gihe muri Tanzania bari muri lockdown, cyangwa se bashyizwe muri lockdown kubera izo mpamvu zigiye zitandukanye. Reka twivugire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara yo iracyakomeje, kandi abasivile ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, wazalendo ndetse n'imbonerakure bakomeje guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Source Media Burundi yanditse ko ku mupaka wa Uvira abantu ari uruvunganzoka bari kwinjira Burundi bahunga intambara iri kubera muri aka gace ku ruhande rwa Kongo, aho bavuga ko mu bahunga higanjemo ingabo za Kongo, wazalendo, ingabo z'u Burundi, imbonerakure n'urubyiruko rwa CNDD FDD ndetse n'abasivile bose. Abo bose bari guhita bamburwa intwaro zabo bagenzi babo b'abarundi mu rwego rwo gucunga umutekano. Umuvuduko wa M23 ubu umaze gufata Luvungi, Bwegere, Luberizi, Mutarule na Sange, uri gutuma abasirikare n'abasivile bava mu birindiro byabo bagahunga mu kavuyo. Abayobozi ba Uvira nabo ngo baba bamaze guhunga banyuze mu Gatumba. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko abahunga bafite umunaniro mwinshi ushobora kuba ukomoka ku mirwano bamazemo iminsi. Ikindi ngo nuko ingabo z'u Burundi zongereye ibirindiro muri aka gace kugira ngo zikomeze gukurikirana
hafi iby'izi mpunzi, ari nako abaturage bakomeza gushishikarizwa kuba maso cyane. Turabashimiye mwebwe mudahwema gukurikirana umuyoboro wacu wa YouTube witwa Kamoso Rene. Turakomeza tubagezaho amakuru agiye atandukanye agiye avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyo gukora subscribe kugira ngo urushe kuzajya ubona amakuru agiye atandukanye agufasha gukomeza gukurikirana ibiganiro byiza tukugezaho. Njyewe nitwa Kamoso Rene TV, iyi ni Kamoso Rene TV. Dukomeze tubane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ciao ciao. Ikaze mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro bya Gasabo, aho muri hose twizere ko bimeze neza. Niba utameze neza nabwo ukomeze kwihangana. Twebwe turi mupaka w'urwa Gasabo tukugezaho amakuru agiye atandukanye avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse na Afurika ndetse no hanze y'imipaka y'u Rwanda. Amakuru ari kuvugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda ni intambara ikomeje gufata indi ntera, aho kajugujugu yari itwaye ibikoresho yerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoze impanuka mu kiyaga cya Tanganyika mu gihugu cy'u Burundi. Ni impanuka rero yahitanye abantu bageze kuri batatu, harimo n'umupilote wabo, akaba umupilote akaba yari umuzungu. Mu yandi makuru rero turaza kuganira kuri M23 yafashe Ruvungi ndetse iri gusatira agace ka Uvira. Reka tubanze tuvuge kuri no mpanuka rero yabereye muri Tanganyika. Mbere ho abatabazi bamaze kurohora umupilote wari utwaye kajugujugu yavuye i Burundi. Umurambo we bawushyize mu yindi kajugujugu yari kumwe n'iriya. Kugeza ubu rero ntawe uramenya icyahanuye iriya ndege yaguye muri Tanganyika. Amakuru avuga ko izo ndege zavuye i Bujumbura ari kajugujugu eshatu gusa muri kariya gace k'imisozi miremire ikikije Uvira hari kubera imirwano njyanamuntu irimo intwaro ziremereye, aho umutwe wa FC abarwanyi bawo bagaragaye bambuka umugezi wa Ruvubu nyuma yo gufata agace ka Ruvungi harimo imbaraga nyinshi z'ingabo za leta ya Kongo iz'Uburundi n'abazalendo. Umwe mu baturage babonye indege y'ubutabazi yo mu bwoko bwa kajugujugu yaguye ku kibuga cy'ahitwa Yungu yavugaga ko iyo ndege yaje gushaka ingenzi yayo yari kumwe yaguye mu mazi ahagana saa 5:40 ariko batazi icyayihanuye. Andi mashusho agaragaramo kajugujugu izenguruka hejuru ya Tanganyika, abaturage bakavuga ko iyo byari biri kumwe yavuye mu mazi. Bikomeje kuba bibi kurushaho, amashusho yagaragaje ingabo z'i Burundi ziri mu makamyo menshi zerekeza Uvira Burundi impande. AFC nayo muri byo byerekezo yoherejemo ingabo nyinshi. Imisozi irebana na Uvira irimo guhanganirwamo, gusa ntawe uzi gahunda y'inyeshyamba niba ari ugufata umujyi wa Uvira. Nyuma y'umwanya munini rero bashakisha iyo ndege ndetse n'abari bayirimo n'ibikoresho byari birimo, umupilote wayo wari uyitwaye iriya kajugujugu yaje kuboneka yapfuye. Abaturage baravuga ko yari umuzungu. Yaba FARDC n'u Burundi cyangwa abandi bantu ntawe uravuga icyahanuye iyo ndege. Nyuma yo kujyana rero ingabo nyinshi z'u Burundi zerekezaga Uvira, zerekezaga rero zigiye gufata Uvira cyangwa se kurinda Uvira. M23 rero iwe yo yamaze gufata agace kari karimo ingabo nyinshi za FARDC ndetse n'ingabo z'i Burundi. Ese byagenze gute rero? Abarwanyi ba AFC M23 kuri uyu wa gatandatu Ukuboza 2025 baragenzura bidasubirwaho agace ka Ruvungi nyuma y'imirwano yabo yafashe amasaha menshi yatumye ingabo za leta ya Kongo n'iz'Uburundi FDLR n'imitwe ya wazalendo biruka cyane bagata
ku gace ka Luvungi. M23 rero yafashe Luvungi nyuma y'imirwano idahagarara igeze ku munsi wa gatanu irimo n'ikoreshwa ry'ibisasu biremereye biri kurasirwa mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yo kwigarurira ibice birimo Kamonyi, Rubarika, Kangabiro, Katagota, Rurambo n'ibindi muri teritwari ya Uvira. Aha i Luvungi FARDC nabo bafatanyije mu ntambara bari bashinze intwaro ziremereye zarasaga muri santere ya Kamanyola no mu bindi bice bituwe cyane bigenzurwa na AFC. Ibi bisasu byasimburanaga n'ibituruka muri Cibitoki mu gihugu cy'u Burundi biri koherezwa ku barwanyi ba M23. Ni mu gihe abarwanyi ba FC nabo bari gukoresha imbunda zirasa kure bagerageza gusenya ahari kurasirwa izo ntwaro za rutura ziri kwifashishwa na FARDC n'abambari bayo. Abasirikare rero ba FARDC ab'i Burundi, FDLR ndetse na Wazalendo bari i Luvungi bahungiye Isange mu gihe benshi berekeje kurinda umujyi wa Uvira. Kwigarurira rero Luvungi byafunguriye M23. Kwigarurira Luvungi byafunguriye M23 inzira yerekeza muri Ruberizi, Mutarule, Sange, Runingo na Kiba iri mu marembo ya Uvira. Amakuru twamenye nuko abarwanyi ba M23 bambutse umugezi wa Ruvu berekeza ku musozi wa Munonge kugira ngo aho ariho bagenzura kwigarurira Luvungi byafunguriye M23 inzira yerekeza muri Ruberizi, Mutarule, Sange, Runingo na Kiba iri mu marembo ya Uvira. Amakuru twamenye nuko abarwanyi ba M23 bambutse umugezi wa Ruvu berekeza ku musozi wa Munonge aho uriho agenzura ibice byinshi muri teritwari ya Uvira. Hari amakuru avuga ko Uburundi bwamaze kohereza abasirikare benshi n'ibikoresho bya gisirikare hafi y'imipaka ihuza iki gihugu n'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'uburakari bwazamuwe n'ibisasu bibiri byarasiwe ejo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igwa mu Rubongo ishwanyaguza imbunda yari yashinze irasa mu birindiro bya M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard yahise yikoma AFC M23 n'u Rwanda ateguza ko u Burundi bugomba gufata ingamba zikarishye mu kurinda abaturage barwo. Kugeza ubu imiryango myinshi y'abanyekongo ikomeje guhungira mu Rwanda mu gihe abagerageza guhungira ku ruhande rw'u Burundi bari gusubiza inyuma itegeko rya Gitega. Kandi ko aya niyo makuru twari tubafitiye uyu munsi. Mukomeze kugira impagarike n'umurongo, natwe turakomeza kubashakira amakuru menshi agiye atandukanye avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Twebwe turi papa w'urwa Gasabo, yitwa Kamusorene. Mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.